Pak De. Ono opo toh? Yanto Pak De, cetuk ulo Pak De. Yanto tewa. Iya. Yo wis, At. Kau kibet kenceng-kenceng di bagian yang dicetuk ulo. Kencengnya Pak De. Kenceng nian, At. Ya sudah Pak De, aku sana Pak De. Cak mano yo kabar Yanto tewan tadi yo. Pak De. Ini Pak De, ulo nyetuk Yanto tadi Pak De. Oh, iki ulo ndak berbisoan. Ndak bisa dari mana? Laju Yanto Pak De. Loh, emang yang dicetuk di bagian mananya, At? Di leher Pak De. Leher. Iyo. Dikebet kenceng-kenceng lehernya. Ya wis, kalau ngono. Aku nak prepare dulu. Nak kemana, Pak? Kakek, kalau Duong Polsek dateng, nanya aku mau mudik ke dusun, At. Sini. Saat aku